Joy Kathar Pherangke tumaphan bongo sena pukipu aphan mute iam kang bura killing kipu media tumke terrorist pukipu si ahir kang tanglang. Karbi anglong Pherangke tum news coverage duna hut kumbadra charya song leaders tumaphan si ning chethepo. News cover da mahut songja po kachakrong atum Pherangke tumaphan kipu sit kipu tot kelang rem lapet ke patherak lake kimi alam kalilo. Pherangke tumke jungjungali phale news cover dun kali leke rada pharmacy klar dakalam pachi nijima hala phans ka bori ahoklo e jahaga Pherangke tum methanga role media ethics sateng chiklem bang bia jok klem jam dam jam thek jam re jam jok Pherangke ang bongta kachi tonte la pusonta do laso joini si bang nangkilang rop nangkilang protokolo Pinpur me suri hinirang kore hinyaningkan phai kuni cheklo indut iam kang bura killing Pherangke tum phan kilang robajok kang check lapen media tumke terrorist song poanta ar boklo anparta nilike local channel news ke langli puta Pherangke tum phan ke theranda dolo উগ্রপন্থী না কাম করেছে এটা মিডিয়া বিলাকে এটা উগ্রপন্থী না কিন্তু মিডিয়া বিলাকে উগ্রপন্থী ক্যারেক্টারটো এটা চলি আছে মই কাৰ্বি নিউজ পৰ্যন্ত চাব বিচৰা নাই কাৰ্বি নিউজ লগে লগে কাটো চাবনি বিচাৰো because the news has nothing analysis about the matters of the Karbi কথা মোক ক'ব নালাগে মাথা গৰম উঠি যায় মোৰ lason si ke dam tang pre suri hinira inkoira ke thom maningkan kasa conference hall along CM tuliram rong hang sitame Pherangke me ke pha hot indut media CM aphan karjo hot men anin chipati hak lata media aphan amman peson lo ni yeta bara ko reporter putar ni di bangkala tum si akoi ki pipa ala tum lam yang punang ala tum long si akoi pilo plo na arjuning manang lason si indut kedam tang suri hinira ingkor ka thamaningkan phai kuni cheklo MP Warsing Tiso MLA Dorsing rong ha tum news ka tok tap wa koi pipen Isian news channel aphan defamation case PG puta ki ther ki hap dolo si labangso akoy nang ipiyabang lake ahok kali lasinilitum penap dik angbong eke a channel aphan eke news aphan labangso bangke Karbianglo autonomous council hin pen defamation case piponpo lapenke ladak akoy ki pipon thua bangke je national highway lason si angthun wangbom si non hejong ni phaing koyarni epechal si ame phujay kathar sita Pherangke tum karjo hut bongo sena puke jong ajok pinang an media tum ningduk chipilo toy du nang lipa lage bongo sena nang lige 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 bongo sena down with bongo sena yes lasi hala soarni pen apong media tum phan ke ther ke hap kang check bonta Pherangke tum thur pak pen ning kang samse chipaklang pu ave sita non hejong bongo sena po join e pinang ane Pherangke tum thur pak si ning kang samse chipaklang lasonalam ki kedam tang suri hinira ingkore ka thomaning kan iam kang bura killing Pherangke tum phan ke terrorist puki pusi ahir kang tanglang sita hala so hut ke Pherangke tum doklip si theklong as Pherangke plotang te neutral si banangji kali plotang te rwadatum kopi si Pherangke phan mathap News Desk report Northeast Karbi Live